Okay, at ito na po iti may kadwa paset iti programa tayo. Kat iti apokat sagot iti Mart 1 Mall, Santiago City. Kat nalpas mo ito, promo da, nang iti i-announce sa tata. Ag-shopping kayo latta. Nalpas mo ito, hakot pa premyo kung kunada picture with Santa Claus DJ Mart 1 Mall. Pero dapat dagi lako di sango, nagaduda pa. 300 to dapat amin. Oo, nagaduda pa. Nagaduda pa nga talaga. 300 to. Kat ko na naman ako nga Regina Sariales de la Cruz, kablaawak kanuman dagi tricycle drivers, iti sango iti Liberty ta nagpiksa kami tutugda ti kan kantata kan kano. So good afternoon na po kadagiti so aminan nga paspasada dito Santiago City nga nakatune din ti 4 decade duo. Siyempre kastawa dagi dingdingag dita palengke. Wan kat ikanta man ti pa premyo dagi nga tricycle driver no si asin no man apo ti umuna nga umuli dito third floor iti Heritage Building iti stasyon maikan ti 3 gasot a pesos. Apaw. Ino na ano si asin no man ngam dapat apo baka madama round da iti ti driver's license da kan datay franchise da. Bawo na kadong requirements nan. Wan kalangan ba agpaspasada nga rod nga tricycle driver ka umay toki iti baka kolorom ya. Kolorom mo prangkisa na tapno makaturong ta iti gobyerno iti Santiago. Wan masapol po nga da franchise yo kan lisensya umuli kay lang po dito third floor the Heritage Building. Kat Xerox copy lang. Kat iparang nyo apo dito siyempre dapat iti ID nga nakaparang din ka iti rupa yo Laitan mga ba kaya po 300 peso load courtesy of Mart 1 Mall, Santiago City. Kita man lang tibiyag. Dagiti tutupay nga pangabalaw-balong. Wan, kabalawan dagi yung mininom ni Mark Aldwin, taga Jones. Naku, anang nga taday tanga inumunta. Masapol nga maumon tayo. Rakumon. Kung anawat ni Kabsat ni Ading Rainier Ruiz, New Year kanon di ayan dan. Kakunana, agtrab-trabaho kanon lata isuna ta double pay kano. Kita man lang ni Ading Rainier. Kasta mo tapo ti attitude ti 4 decade duwaw uray no holiday agup obra kami latta. Good afternoon kina Ading Angela Lagwar ko na mo ta. Ragwal iti Hong Kong so apo ti presidente. Nagawid sa 4 decade duwaw. Adalain to na di airport. Ay kasi ay. Kung nagawid. Ni sa bali mo ti sumungad apo dan natin na banaan. Sa bali ti ako na di sumungad apo. Kunaket. Naibaling mo wala, ipapabaling ko nga digitasa. Aba, Diyos ko. Okay, good PM po. Binibati ko nga ang pinakamamahal ko na si Rina Pascual. Nga tanda tayo, Pascual. Pascual na Happy New Year sa'yo, mahal ko, na taga Manawag. Kawayan? Ano kasi yan? Sana hindi ka magbago sa akin. From hers. Hers. Ko kita manlaan na. Manong June and Mark, nagmaya talaga tidong kada kayo. Lalo, kaday ta 7 inches yo. April daytoy nga mga manong tiyage Partido Clan. Partido Clan. Happy New Year, Kuya June kan ading. Binabati ko mga pinsan ko dyan sa Vizcaya, si Lawrence, si Harold, si Cherry, si Gian, si F2, Kiwa, Yana, Ken, mga anak ko si Kailin, Merin, Christian, Merin, Althea Merin, Ken, hello, Ken ni Madam Lourdes Pastor. I-request ko man they count on you. Thank you very much from Marie Merin of Villa Carmen. Wow! Damdama dahil tayo ito na ikatuwa nga paset ito programa. Hi Kuya. Kuya, batiin ko nga lahat ng mga bayaw ko at ipag ko dito sa Sinili, Santiago. It's me, Ferdinand A. Barrientos. Kuya, play ngayong taga-pulot. Ayan, kat awam mo gaya mi ti barbaro kalendaryo tayo tuy pa awala nakaituro da nga nang iti kalendaryo dito Sweet Radio nga nakapaskil ta no makita ta kumamot iti date. Okay, once again good afternoon kini Ading Angela Gual iti Hong Kong presidente iti 4 decade Sami weng ti 4 decade Hong Kong chapter. Ayan, kat kasama kini Abirat Joel Tomas nga adito tatang Philippines Carmen Ramon Isabela katamuk nga iti mabita panawan kadag subliso nandita Hong Kong kat ado ko mahamot ti kay tungay patulod kanyayo dita nga membros me ti FDD HK ang dagsanggasat ta kunan naman ni Abirat Joel hanggang nga mahilig isuna ti bagahe iso nga nago-awit sunahan keri laeng ako mangtedak ko maiti isang asako nga salamaki ka ngam apo
Bahamon, tama di mo gaya mga aga aw-awi. Mali pinabasa. Di pa nabasa. Wan, Happy New Year mga idol. Huwag kang taman tayo pitaka. Ni Nonoy Atoy ataga. Ako mo, katuloy na. Ako na namalatan. Manong red ko man ni Manong ko Joel Castillo Jay Kabarwan Nagilian Isabela. Happy New Year kada kayo aminita ken siya Manong ni ading na Rose Lorenzo from Bambang Nueva Vizcaya. Thanks kuya. So we are reaching to Ano nga to day dindong timig sila Robin no sa radyo. No, sa radyo siya nakikinig. Actually, actually makita mo iti nagbiyahe ta na panta di jay. Nangatong party kami di Wan, basta iti party di nangangato, maabot tayo. Manong June, pabati man di asawa nga ni Maribeth Romero, anak kaida habang agdengeg iti programa yo. Manong request ko man tay dungdungwan kanto unay-unay. Sagot ko kanya na manong from his loving husband Benji Romero of Santiago City. Oh, talaga mo't apo nga dungdungwan kanto kunadangam iti paulo na dayta nga sonata apukat duwaya ni Ayat. Yan. Nakairwaman tayo ngamin nga awagan tayo iti dungdungwan kanto nga duwaya ni Ayat dayta. Ngarod kantaan taman dayta duwaya ni Ayat dayta. Ngamin kalpasan dayto nga sonata nga kantaan ta ngarod para kada kayo aming nga sitidengag iti programa mi. Katuday Tagulong na umay payapay Sabong na tay simagaysay Bunga na meteng tay kumita-kitay No kumalang mabalin Ag balinag kumaasing-sing Taumayak may bisli-bisli Taramramay mo ading umabalin Nung kumalang pinyaka Purusen ka uray na ganus ka Takanen ka uray na ataka Ket ito'y puso palumen na ka Kumalang pinyaka Purusen ka uray na ganus ka Takanen ka uray na ataka Ket dito'y puso palumen na ka Nagsabong kenayat ay paitigasan Nagsabong ken iliw datu ken rigat Awan laeng mauray ko nga Kaasim kaniyak Nudilaeng talagang mamabuybuyak Manipot pa'y ilisi katay pimanaw Pinil bilang ko tipet sa tiinal daw Sa mapulo ket taluti Mabilang iti mayo Simang tagkabyag kudag siyel tabuksit mo Ay wag gaya maya. Ala bigbigyan man no siyak matladay di Inka inay ayat sirok sa lamagi Agsansangit daytoy pusok no Malaglagip ko dagidi Day di kasla bumbilya nga agsubli-subli Manan karo ba? Inuna na po nga umuli dito nga to. Dagiti tricycle driver nga
dumdum nga gitatakan ito kada kami 300 pesos abo iti premyo na. Nagsabong ken ayat ay pa'y tigasan. Nagsabong ken iliw datu ken riga. Awan laeng mauray kung nga kaasing kaniyak. Nudilaeng talagang mamabuybuyan. Manipod pa'y idisi katay pimanaw. Binilbilang putipet sa tiinal daw. Sa nga pulo ket taluti mabilang iti mayo. Simbang ket kabyag ko dakel tabuksit mo. Ala bigbigan man no siya matladay di. Inka ingay ayat sirok sa lamagi. Agsangsangit daytoy pusok no. Malaglagit ko dagidi. Daydi kasla sardinas nga agsubli-subli. Agsangsangit daytoy pusok no. Malaglagit ko dagidi. Daydi kasla uong nga agsubli-subli. Agsangsangit daytoy pusok no. Malaglagit ko dagidi. Daydi kasla sili nga agsubli-subli. Aha, sige nga ron palong, ingkat niya pa panam. Sa kumansyon na nga may isak pa lang gawin. Isang mapakabiyagag pangmuray dagito'y mata. Tayo sud makaagas mangliliwato'y kaunggat. Isang maduti sawan na aday isang mamagagurang. Aday isang maray awan na ka. Aday isang pamagustukan ka. Uray adamin kanya karigat. Uray pa'y nuwag pupuntutak. Uray pa'y nuwag paspasunudak. Nuwas man nakriknak mapagmayag. Isem umisem ka man biyag ko. Lawag-lawagam manto'y barukong ko. Taisem mo isut mangay ayo. Dayti puso ngap nuwan tilindo. Isang mapakabiyagag pangmuray dagito'y matak. Taisod makaagas mangliliwato'y kaunggat. Isang maduti sawan na ada isang mamagagura. Ada isang maray awan na ka. Ada isang pamagustuhan ka. Uray adaming kaniyak arigat. Uray ba'y nuwag pupuntutak. Uray ba'y nuwag paspasong nuhudak. Nuwes man nagriknak mapagmayag. Isem umisem ka man biyag ko. Lawan-lawan manto'y barukong ko. Taisem mo isut mangay ayo. Dayti puso ngap nuwag tilindo. Isem umisem ka man biyag